Hello, damtang business sisi mirapan Thu Tang Ko Na kung na diwi. Ni pinunggil na pasani na tungin ni pensia kamlian mang hiding a chairman di pen assistant pasa hiding he worship magadi pen lia kimnu hiding a panala biak biak na social media pan kinti ding he Church pastor in Port Kipi Kim GAH THAK thupha biak na le ZBCA vai khwa zinding hi man in tungen na phok chani Tukum zominam ni pen tukal Thursday ni to kitok ahi manin nasa takin kinidinga hunbor nate business sisi media panina ken trading hi tukal kigin ni tuket khop na ding pen upa nang chilian te na kiniding hi thapyak de la sang tho hosi alian som rakha anelli amaute inale happy na to kalena dom to in kabyang changa katoya on sukin an kapya hi Zominam nasa takin kiniding he Panale bebe na te song nasa takin kiniding hi kimuking ne